landık lorine day, rengi dolu ne var? Landık lorine day, rengi dolu ne var? قولي هوركي نفضل دنجي عرضو عزمان قولي هوركي نفضل دنجي عرضو چیمن اکتیویست تجاهه ریوبرین خواجهی دماکو دوچه هلبجارتنه دو سال جاره که کنفرانس چید بینه آرمانجا کنفرانس آجی یعنی دم بوریده خباتن که هاتی کرن نرخاندن آوه همان دمه ده که ماسیو نبسیه و دمه ده درکتین هوله پلانسازی که دانی پیشیاخ و که ماسیین ده هی رخنداری یاوت داین و دیسا دو سال و نف دماکومایی پلانسازی و درخستنه یکم امدکاری بیجن و که تزانین دمک درج یعنی شارداریا امبره و دبینه لمخابن یعنی ددما قایم هاتن آوتن سر شارداریه ما دیسا همان دمیده و دمجی دمام شارداریستاندی چند شارداریه ما قایم هاتن آوتن پشتی کو بجی پیواجویا ربر گل کردایی مشاندن شوی دمه پیوه اصلا قایمتن آوتن هات سنگداندن لیوه دمه دجی دما کو قایم هاتن تحریبات پرمازن کربون لسر شارداریا طیبتی سازی و دزگه جنان گرته بو همان دمه ده جنین کل شارداریه ده خباب دکرن جکار هات بو در خستن یعنی جهن شارداریه دیسا وگران دبین و کمرود کاری بیجتنه جهن میران تنه بوه شمندی شارداری ده هاتان ره و برن و دمه ده دما کومه شارداری دیسا ستاندین پولیتیکاین کومدانی پیشیاخوا شارداریین ما کرن مریت ده جناره جوین هاتن ستاندن تاخاده جوین هاتن ستاندن جواناره گل را جوین هاتن ستاندن لگور داخازین گل جنان بجی پروژه هاتن درخستن سری ده دیسا شورمندی جنان بجی مدیریت جنان هاتن وکرن امتکاری بین دیسا وکه جبوکو جیانه که قومینا بکه مریت ده خباتن و هاتن مشاندن و که بستان جنا هاتن پلان سازی و دانین برخوا اخستن مریت ده یعنی دو سالونیف چبی و دو سالونی وادا جبو بجی ریوبری که دموکراتیک ریوبری که بگل را ریوبه حیاکو جدست ما هات ما بجناره بگل را شاردارین خو ریوبرین خو جهی بریوبر هری داوی استخازم و بجم اف کنفرانس هیوی دکم بخوره بجی پیواجوی هاتی دست بکرن جواکا دموکراتیک آشتی ماینده بخوره بینه همان دمده قایم هاتین آویتن شون دکشاندنا واچه بو حوالن من دیسا لسر پیور خو کار خو بدن مشاندن و دیسا اف دسالونی و پیشیامه دمایی گل جن به فکر خو برامان خو به پیشنیاری خو شارداری ما بخورد بکن هی هی لم اللي داير خيرنا مني وايد هي هي لم اللي داير كورنا مني وايد مرقو مرقا دنياي هي هي لم اللي داير مرقو مرقا دنياي هي هي لم اللي داير از ادیبه بابور لوانتم برندام باجار مزن بمله مخابن قایم هاتی آوتن لگوی شارداری شاخدا برندام دیتکم اف کنفرانس بو مجنان پر پیروزه چما پیروزه ام جن خو به وان کنفرانسنده هم واتر رخصتنا خو باشتر زانن هم جی خو باشتر دنا خباتت و رخصتنی کنفرانس بو جنه پیشکتنه کی مزنه از به باری دانن دو ساله ام رببری خواجه دمشینن ما جبونا جنان چیکر و امی چی بکن و به ام حواله جن ام گل هف امی چاون خریبه ببم راسته هفجه ام پیشه زمان خواه پیش بخن زمان خواه مالا خدا مالبات خدا
دردور خدا پیش بخن یعنی نکو ام بجن پوله که دا و یا قرصه که دا ام بجن زمان خدا پیش بخن ام مال خدا پیش بدست بکن که زمان هبونا مایا اف کنفرانسی که هبونا جنه و هبونا جواکه پکتینیته برای خاصه پیشی ام زمان خدا اولا خدا زمان خدا چند خدا پیش بخن که ام جی پیش بکوین جن جی پیش بکویته اف کنفرانس بوما راسته فرصت که پر مزن و پر قیمته راسته جنت وانه جبونا خبره و ببن برخا دیدن یعنی بستان جنه دست بکرینه جبونا کدا جنه پیش کبیته هر جوره دا چه دستی آنتت خواهد که دبیجه از هفجه ظلام هفجه دولت نبم دیه خبره و ببن جن تنه با هفزه جن خواه پیش تخن ما خوابن برای قایم نهات یعنی برای قایم نهات پر خبات جنه بحی در بازمو و پروژت مایش بونا جنه پر هبون یعنی اثر ناو شاختنه بیجم هفده خباتت مایه بو جنه مدای پیشی خواه ما خیز کرده و ما بنگه و آوا کرده حمل گل خباتت مایه دی دا سکناندن قوی کرده ام چد بکن ام بگاوه جنان یک و یک زیارت دیکن مال جنان آوا دیکن مثلا شاخت بیجم سرناوه شاخت بیجم ما 5 مال جنه بگاوه آوا کنه جن کومینه جنه دیو صدا آوا جنه ما 5 مال آوا کنه جن لور کوم دبن بریار خود ددن صبح ام گل هف چکار بکن ام بیجن بریار ددن چن بنجاره ورد بريارة خدنا أمي صبح في ساعته بتشن فلان تيا فلان بنجار بينن وبزورنا پاره خپی رو ببین یعنی بگه خبات من اول ها گلک پیشکتنه نه گلک پیشکتنه لی تازه چید بن ام باورن حتی 3 سال مدعی ببین ده اف بینگه برونیت سال دنه دی خواه رو ببین ام به باری دان هر دایت خازم ببیجم ام جن راست هفجه خواه باش رو ببین چونکه اف ری سروکاتی ما دیار کریه هدیه کریه هفجه ام هدیه سروکاتی خواه پیش بخن چونکه هکه جن هبونا خواب ناس بکت ریبرتی خواب ناس بکت برای قصه ام سردا بانک تکن عدالت باقانی ترکان جی روزه که بزو سروکاتی ما آزاد ببیت فیزیکی آزادی نام ادا بیت هم جن ودا خواست کن سپاس از گلر هفسروک شهرداری جزیره براستی اف 2 سال که من سر خباتن کو شهرداری نه د نو 2 سالانده خباتن کو هلا جنان جوانان ده گل دادن مشاندن پرن لباس جبر کو نیزی 10 سالان پلیتیک این قیمی هاتن مشاندن در فتن کو ام بیجن هلا قادن جنان ده قادن جوان و زاروکان ده به مشاندن بشک ضعیفه جبر کو در فت جدا سما در خستنا بوناوی امجی جنوب دیدن آواکرین tabii ام به konferansa که ودیچن اف konferansa ما به 4 روزه بدومن ایرو دسپک روزه اول 2 روزه جبوجینا 2 روزه جی گشتی اف konferans به بردوام کردن yani Almanca konferansa zaten de navbera 5 salanda dicara konferans pektin yani her 2 sala jaraki konferansın reveberin xwacihi pektin jiber ku nava wan 2 salanda koru xabatin ku hatin meşandın کماسی نبسین کتن دیتن هم دهلا شهرداری ده هم دهلا کو امیجن رهبرین خارجی ده هم دهلا کو امیجن بیر دقادان ده کماسی نبسین کو ممتر نکین لکودر ده کماسی ها لکودر ده امدکارین تره بکین به هفره به عقل که کو امیجن هف پار کولکتیو به مجیه کو امیجن گنال پری به درده کنفرانسانه دنی قاش کردن tabii hen biryarên ku bên guhrandin jî hene wekî ku em bêjin di dema ku rêveberiyên xwecihî şaredarî dest kirtin ku hin biryarên ku hatin dayîn de ama em bêjin nava 2 salan de ew biryarên ku hêja nehatin pêkenandin ya da kêmasî mayîn tê de jî li ser wê guhrandin ve guhrandinek pêk bê tabii nava 2 salan de li hemû şaredariyên me dîsa em bêjin nîzî 5-6 şaredariyê me qeyman aveştin ser em bêjin tevahî ku nû şaredariyên ku destê me de jî dihêla xebatên jina
خباتك پر مزن بکته جبر کو دم قیمانده شرمندین نوانده جنه اشتن بیشین خباتن جنه همو ارته راکر بو اما ده و ام بیشین جهل بجارتنه حتی نها نیزید سالانده لحمو شردالین مهما شرمندی جنان دیسه بکاتن اشتن بیشین بیریم جنه هاتن آواکرن پلیتیکای جنه مدیریتی جنه یک و نی هاتن آواکرن اشتن پیرن بیشین بوستان جنه یک و قومینه هات آواکرن مج بیان حال جزیره بیان ده روزان ما بیستانا جنه قومینه بناو بنفش من لجزیره vekir. Hemen deme meclis şermendiyajine bina ve berivan kutlu meda vekirin. İşte bijin liser ve kezi dayanışma mağazası heye dükkanı hevgirtini meda vekirin. Düve derede işte bijin xabatkarın kuduna ve merkez cizirede bijin alikariye xwad de dükkanı ve derede jî malbatên ku xîzantên ew dikirin û jere ew alîkar diçe yani xebatên ku hela sosyolog, psikolog da li navê taxan de tespîtên tundiye, tespîtên bijîn xebatên cur bi cur tên meşandin. Yani di nîzî 2 salan de kêm zêde xebatên jinê derket holê em bi karî bêjin yani belku terenek belku kêm jî bem dibînin ama kêm zêde tişta ku şaradariya dîsa bi destê 10 salan nava qeyûman de hatî deste serkirin û derfetên ku hemû aliyê de ji destê şaradariya de derxistî dîsa jî şaradariya bi qasî xwe dihê li xebatên taybetî jinan de xebatek baş daye meşandin. Tabii ale civakî jî heye, ale ciwanan jî heye, ale zarokan jî heye. Divê min de her heremekê xebatekî wê li cuda tê meşandin tabii. Mixabin li bajarên Kurdistanê bi fuhuş û uyuşturucu işte em bijin tiştên ku polîtikayên şerên taybet tên meşandin li hemberî wê xebat tên meşandin. İşte bijin li hemberî xwezayê tên ew dikirin. Îro konferansa me li vê derê tamamî bingeha wê li ser azadîbûyîna jina, azadîbûyîna xwezayê, azadîbûyîna civakiya tevahî. Ji ber wê qasî jî dîsî 2 sala xebatê ku hatîn kirin, kêmasî nebesîn ku hatîn dîtin. îro li vê derê em ê van 4 rojan de nîqaş bikin, yekdû rexne jî bikin û bi hev re jî ji bo ku demê pêşiya me de 3 salên pêşiya me de jî û heman demê dönemên ku bên jî rê û rêbazên ku bi hev re em bikarîn bidin meşandin danî pêşiya xwe. Ez dikarim vê bêjim yani bi hemû qadan de xebat tên meşandin hem di nava taxan de hem di nava bijî saziyan de jî bez kêm dimînin tabii ki de ji bo wê bangavaziyê min ji bo jinan tev heye jinên ku di taxan de di bijîn sazî û dezgehan de cih digirin bi hev re ji bo azadîbûyîna jinê ji bo ku em bijîn rol û mîsyonê jinê pê gibi xebat bên meşandin di hêla rêveberiyên xwecihî de 5 bajar wek bajarê jinên hatin îlan kirin em jî yek şwana cizîr jî bajarê jinê hat îlan kirin ji demek ku bajarê jinê hatî îlan kirin heta nû jî me roja ew jî got yani em 3 projan ava bikin wê 2 proje ji bo jinan bin projeyek ji bo giştî bi meselekî em niha li ser wê fikrê rêve diçin me xwe gihandiye heta niha bi sedan jinan meselekî li hem di gundan de hem li taxan de em jinan re dicivin em jinên saziyan re dicivin tabii xebatên ku berfirehtir divê bên meşandin ji bo jî hemû jinên ku di sazî dezgehan de cih digirin di taxan de cih digirin em dixwazin ku di rêva li hêla rêveberiyên xwecihî de rol û mîsyona hêmastir em dikarin bi hev re jî bidin meşandin. Çıqasî ciwanî kufî kelî canî çıqasî ciwanî çavkilla çiyayê reşkullî badayê çavkilla çiyayê reşkullî badayê reşkullî badayê hey hey konferanse verniyen konferansi ma hot bajarun de ma konferanse xuvraşte ay konferansi semet haderkayişi en konferansi bi ma ujeze be seçim delege xubelike ma hame en konferansı konferans çı mühimo konferans دسر خوات خوی دسر راره شایش خوی دسر ما کرده ورنی خو و ما رخن داری خدا و ایروزو اتیادزه ما خوات خوی دسر ما سکه ما چاد که مندی و ما اتره پی سکنی ما ایرزی همه رخنه خوی
دسر دونی و ما هنزی رار خوی هیره سرزی بلوکنی جنی مواجه تم وقتونده جنی تم کاروند ورنی کارو جنو اونته o rarayış tüm karun dizi ceni en verni de karku ke mavaje reve khojizi min şaredariyun dizi ceni verni en karkana mavaj mavun ya demokratik ekolojik kadın özgürlükçü belediyecilik en şiarema en olsa etazır rol ceni xavat ceni mühimam ceni mavaje mine en dışarı çıkar ke çıkavat ke شما زونی دست سریو قیوم مسئله قیوم بی و قیومو من شارداری کرده و özellikle semedi cinu xawat cinu ak min şaredari hatta o vakt bi ay peri vin kay peri ortara vin bibi cinin nevera dest peke mavaji semedi kurum cinu mavaji semedi xawat cinu cinun nevera yok kar dest peke hatta an azize vakt tengizi bi ama hatta eruzi mavaji hemen hemen peri şaredariyon madezi mavaji kurum cinu ava bi etara pezi ay kemendizi en konferansa pe ava bibi konferansı tuzun kora konferansı dışarı konferansı vrazeni semetçina vrazeni konferansı xuvini kemasi xuvini o çad kemendi ay xuvini eterape eyru muvaya bnei verce ma çad kemendi ma aynu tamamık eyru mavaj biryarun ay çiyo ma bede o xora tuzuna şaredarizi mavoniya be şarku مواجه به قرارون خود به رارایش به شار خود ما را بر ما انا قالت چند کمندی ما en az gendes o öterape ma çendek şarke min enkar ma bunun ya toplumcu belediyecilik ma çendek şarke min enkar eni mavaj mare mühim ena kala ma pe şarxu ma en şarederu gereki raraber بله پشتی دو سالا کنفرانس رهبری خواجهی بکتنها کنفرانس جنایه پشتی جنایجی گشتی و بیچکرین و پیکوره براستی کنفرانس جبوی رهبری خواجهی پرگرینگه هم پیواژوی که در باس بن پیواژوی که آشتی و جواک دموکراتیک لسر و اساس aslında konferans pekte اجبروی که کنفرانس گلک مهمه ری بازن دو سالا ری خستن بوینا دو سالا پراتیکن دو سالا و بین درخاندن که ماسی چبون تشتن هاتین کرن یم باش چبون جبوی جواکه جبوی جنه جبوی جوانا خباتن چوا هاتین کرن اف خبات برسفدا پیوستین جواکه پیوستین جنه برسفدا به و چوا به خورد کرن برسف نهات بداین ری باز و چا به گوهردن و چا جبوی پولیتیکای برسوه بداین جبروی که گرینگه جبر کو واند سالاندا براستی گلک پرسکرک درکتن هوله هم ذهنیت یعنی شخص سیستم دا ذهنیت عمل پرست براستی جی درکت هوله اوقاز ایریشن سرجنه درکتن هوله اف پرسکرک جبور ری بازه دوی به وکرن جبوی ری و ربازا سالم پیشیا مدا گله گرینگن جبروی که براستیجی یعنی قدروش کنفرانس بردوام دیگه به دره نرخاندن خورد و ورکرین تینکرین جبوی رخستن بوینا جواکا دموکراتیک پر گرینگه جبر کوره وبریان خواجهی وبریان شارداری پیشنگیا و پیواژوینه هم نرخاندن دو سالا هم جی ری و ربازن پلانسازیان سه سالا و بین کرن جبروی که گرینگه براستی جی نها یعنی سخا سرت قایم نها دست سر کریه شارداری قایم آبتنه شارداری سرته جبروی که نها خباتن ما دناو پارتیا ما یا دمه دام خباتا دمشینن
پر زیده یعنی ام نکارن بره یعنی بنسیا شرداریه ده خباتا بدن مشاندن evciş buyma gerek kemasiyye ke gerek ki deme yani medde onda kirine pişti dehmeha kayyum hat ser şaradariya serti dünavbera dehmeha da brasti mene kariyem yani ev hem vek rexneye ki bu rexne dayine ki dibejin hem tahribata kayyum ser serti ati avakirin ser şaradariye dayı avakirin jber wa tahribata bu xabatın jine pir قاسمان شخوا پشتی قایم جی هنک خباتن جنه دان سکناندن نهشتن بین کردن او خباتن ما داین روره باز داین پیشیا خوا نهشتن امنها yani به دمه yani مجلس سمایا دمه را تجاری را خباتن خوا لسرت دیدن مشاندن هم به جوینین جناندا yani جبوی سرت ام دکارن چه بکن او قاس کشتن تن سرت تن کرن سروه ام هنک خبات دن مشاندن جبروه که yani خبات من ها دناف پراتیکی خباتن جنیدا yani yen siyasi و yen tecari da ام دن مشاندن جر جر ام دچن گندا جنان را جوینا دیکن جوینن خوابونه جوینن خپاراستنه جوینن پولیتیکای شهر تایبت لسر و ام هنک نرخاندنا دیکن بوی آوایی حال سرت خبات ما بردوام دیگه و یادنجی روی بازن 3 سالا yani 3 سال پیشیا منه وان 3 سالاندا امی جواکا دموکراتیک و پیواجوه آشتیه چا خورد بکن جبر کو yani demek peşemeye ev 3 سال ne demek yine pir derece emi çava xurt bikin ev konferans ve encama ve derxe hole و دوی yani plansaziye da rol misyona meya jine ve çabe hem binirxinin hem ji plansaziye ke derxin hole yani ve derke ve hole jbuyme ev pevajuj buyme jine pir giringe zede giringe jber ku reveberiyen xacihi da jî medîd ku êrişên sistemê ne ji rêzê li ser jî êrişên li ser jî li ser hişmendiya jî ne ji rêzê bi rastî çi derfetê sistemê derdikeve holê yani çi sistem desta da be hemiyê derdike holê ew dî dike bi awayî êrişî jî dike jin yani bi awayekî li ber xwe dide naxwaze teslîmî ve hişmendiya mêrperest bibe li bêrê qelse ji ber ku polîtîkayên me rêveberiyên xwecihî yên jinê bi rastî jî pil qelse em nikarin bi van yani polîtîkayên rê û rêbaza yani yên rêveberiyên xwecihî ava bikin ew jî kêmasiyeke me ye işte ev konferans ve politikayên siyasetê yên xwecihî û yên rêveberiyên xwecihî ava bike û bê xemeriyetê ji ber wê yekê demeke xurt demeke yani hem pratikî û hem teorî pêşiya me ye divê yani xurtbûna rêveberiyên xwecihî xurtbûna pêvajiyê ye xurtbûna rêveberiyên xwecihî xurtbûna hêza jinê ye ji ber wê yekê konferans hem wê hêzê bide jinê hem jî wê kêlecaniyekê bide jinê. Karaçayı juri